Mo te nuinga o tēnei rā, ko anga ake te titiro ki te rangi me te pātai ia hei āhea te huripari e ahu mai ana i Fiji, tai mai ai ki konei. He ai ki ngā matapae, ka pā ngā waiwai o tēnei huripari ki ngā takutai moana o te tai tokerau, tāmaki me pare hauraki, kātahi ka hīkoi atu ki te tai rāwhiti a te pōnei a pōpō rānei. Ko utaina atu e te ratonga tirorangi he whakatūpato teitei rawa, te whakatūpato teitei rawa me ki, te whakatūpato whero ki ngā rohe o te Wairoa me Tūranga. Nā, kei te taha moana i Tāmaki Makaurau nei, a Tāroe Black i tēnei wā. Tāroe, he aha tāu e kite ana i runga ake i a koe i tēnei wā? Ai, Scotty, te motu whānui, te āhua nei arā kua mahue mai a Huripari Vili. Mai era o nā rohe nāu i whakahuatia arā te tai tokerau, a kapana, te pare hauraki, me waiariki hoki. Nā runa anō i nā matapae ka tai mai arā te ua, arā ki konei hei tēnei ahi. Nā kaimuri āhau arā kai te whana ōkahu e ki te mai ana koutou i tēnei waka ko kumea ke arā mai te takutai nei i Tāmaki Makaurau, koera me ki te āhuatana mo te nuina o nā waka i Tāmaki Makaurau. E nari ko nā wāhi pērā i te mautere o Aotea, a waiheke hoki, ka rono i te kaha pupuhi o te hau, he kotahi rau, whātekau kiromita te tere o tēnei hau, me te ua, me te narupupuke hoki. E nari ko te arona nui arā kai te rohe o te tai rāwhiti, e kaha ki te ana i te ua, me te waipuke, e tahi aukati narori, me te noho taratahi o e tahi hapori, pērā ki nā raruraru i nā wiki kua huri mo te waipuke nui. Anei hoki tā te koro matua tuarua o Tūrana, a Josh Parehina. Noho o whiti tonu ana ngā hāpuri katoa o te tai rāwhiti e hika. E hāngaia ana tā mātou whakamahere ki te āwhina i te tai rāwhiti katoa. He wero anō tēnei mai a Sili. Nā ko te matapae, he rua rau ki te 300 miramita arā te kaha heke o te ua mō taua rohe mo te rua te kau mā whahaora, a hei tēnei pō, hei te kau kraka, ka timata te karawhiwhiu. Nō reira ko te āki, ko te kawe tōti, me te tueke hoki mō koutou, ka wehe i o koutou nei kaina, anei hoki nā nawe o te koro matua o Wairoa. Obviously a little bit concerned. It's hot on the heels of what we've just had. And we're prepared for the best, but of course you plan for the worst. So, yeah, it all depends where it's going to hit us. It's predicted around the eastern side, but if it comes through the areas like Rukaturi and Marumara and Mangapōiki, they don't need another big dumping. Actually, none of us need another big dumping. So it could just escalate things and block roads again, or make those dropouts that are fixable not fixable for quite some time. Nā kua taka ara a Tūrana me Wairoa ki te rama whiro naruna i tēnei maranai, a ka huitahi hoki te minita oho tata kiri tapu Allen, me nā kai kaunihira, a kua nei e pāna me ki te awhi ka tuku nātu e te kāwanatana. Scotty. Koia kei a koe Tāroe, tino pairawa atu e nā whakamārama e hoa. He tika hoki tō kōrero, ko te tūmanako ia, kia tōhipa atu tēnei maranga i tēnei huripari i ngā rohe o te Wairoa me Tūranga, pēnei te hipatanga atu i Tāmaki te tai tokerau me pare hauraki i tēnei wā. Tāroe, e mihi atu ana ki a koe, tēnā koe te rangatira.